U to su vrijeme neki ljudi došli i javili Isusu kako je Pilat ubio Galilejce koji su Bogu prinosili žrtve. Odgovorio im je, zar mislite da su, jer su to pretrpjeli ti Galilejci bili grešniji od drugih Galilejaca? Ne, kažem vam, nego ako se vi svi ne obratite, slično ćete propasti. Ili ona 18-torica na koje je pao toranj u Siloamu i ubio ih, zar mislite da su oni bili veći grešnici od ljudi koji žive u Jerusalemu? Ne, kažem vam, nego ako se svi ne obratite, isto ćete tako propasti. Tada im je ispričao ovu usporedbu. Neko je u svom vinogradu imao posađenu smokvu. Došao je tražeći na njoj plod, ali ga nije našao. Rekao je vinogradaru, 3 godine dolazim tražeći plod na toj smokvi i ne nalazim ga. Posijeci je, zašto da iscrpljuje zemlju? On mu reče, gospodaru, ostavi je i ove godine dok je ne okopam i ne pođubrim, pa da u buduće rodi, a ako ne rodi, posjeći ćeš je.